Pozdrav za sve! U ovom tutorialu ću predstaviti kako da se reši jedan manji problem sa prikazom valute u WooCommerce. Ja sam Nikola Vejin iz Apatina, a ovaj tutorial radim u sklopu kanala 3 zvezde uputstva. Ovdje vas pozivam da se pretplatite i da date like, a i svi komentari i pitanja su dobrodošli. Problem koji ću danas predstaviti se tiče plugina WooCommerce, koji se instalira na WordPress radi izrade e-prodavnica. Problem je sljedeći. Kad se formira cijena proizvoda, na strani sa proizvodom se pored cifre nalazi oznaka valute. Sada je problem jer je instalacija plugina na engleskom i sve je ispisano latinicom, a kada se odabere srpski dinar kao valuta plaćanja, ta oznaka se ispisuje na ćirilici. Pa tako piše RSD ćirilicom. A da bi sve to izgledalo normalno i u sklopu sajta treba da piše RSD latinicom. Da to sve bude na latinici kao i ostatak sajta. Problem je do plugina koji je malo buđevo napravljen, pa se ovo ne može baš jednostavno rešiti. Rješenje koje sam ja našao predviđa za početak da napravite rezervnu kopiju, backup sajta i baze podataka. Ovo možda nije neophodno, ali treba biti navika, pre bilo kakvog rada na fajlovima na sajtu. Znači napraviti rezervnu kopiju. Nakon izrade backupa se odlazi u administratorski deo sajta i sa leve strane bira sekcija plugin. I tu ćete vidjeti sve pluginove koji su instalirani, pa tako i WooCommerce. Potom se sa leve strane iz menija bira stavka plugin editor, koji je napravljen na zanimljiv način. Centralni deo je editor za uređenje koda, a sa desne strane je spisak fajlova koje neki plugin ima. Pri vrhu na desnoj strani se nalazi forma za odabir plugina, gdje je potrebno obeležiti WooCommerce. Potvrdi se na dugme, malo se sačeka i kad se učitaju fajlovi treba naći folder Utilities i kliknuti na njega. Potom se izlistaju svi fajlovi u tom folderu. Biramo sljedeći fajl vc-core-functions. Kada se u editoru otvori taj fajl, treba naći neku sekciju koja liči na ovo. Tu su zapisane vrednosti koje će se prikazivati uz cijenu, a označavat će valutu. Zašto su se odlučili za ovaj sistem ispisa naziva valuta ne znam, ali tako je kako je. Poželjno je da u sklopu tog fajla ostavite komentar šta ste mijenjali da bi se poslije znalo. Potom pronađite vrijednost RSD i umjesto tih hieroglifa treba upisati RSD. Sad na vama je da li ćete to raditi malim ili velikim slovima. Ovo se sada u ovoj verziji nalazi u prikazanom redu. Kod vas se to može malo razlikovati, pa potražite gdje je vrijednost koju treba mijenjati. Potom se ide na opciju da se sačuva i sačeka se par trenutaka, te se na sajtu provjeri da li je sve u redu. Ovo je kraj ovog tutoriala kako da se promijeni vrijednost valute iz ćirilicom RSD u latinicom RSD radi boljeg prikaza u e-prodavnici, koja je napravljena uz pomoć WordPressa i WooCommerce. Pozdrav za sve do sljedećeg tutoriala.